Dorbar na Khlem jong unong san Hima. Ki katuk aningut kinong shnong jong ka Shnat right Tynring. Ki loong baga jingjiet Sordar Shnat right Tynring. Tang dagi khat nyukur. Kalau pin suba badon shalindet. Bat kila keno bakal don ka jingya dia thiet Jaka Beaiñ. Habakran chikinong thok khubor ka kong prinsibon kharmuti kalau pin pau ka jing persha. Habede ka jingjiet Sordar datang ki khat nyukur. Namar banadu menshwa ka hukum na ka ying bishar high court balapin mi hausnam ahja khat phra kala sha ki kentei bat ki banadu khat phra snam shaneng ki bede ki nong shnong banjiat yu Sordar kalong bagani jingjiat Sordar tang de khat nyokur ka de ka sien bading kong e ka history namar ba menshwa ki jujiat pat ba ben kila keno ru bakla don ki jing die Beaiñ ya artali ki Jaka jong ka Shnat right Tynring Khlem ka rai jong ka Dorbar Khlem ka NOC nu usiem bat jong ka Khase Hills Autonomous District Council Kila yathu bakawe ka Jaka ka ba sanpho akar la die hagador ka ba sanpho saw klur tingka ka balong arspa sanpho shi square feet ka ba yakawe ka Jaka ka ba laipusan akar la die hagador arspa sanpho shi square feet yagini ki Jaka la die do uba Wardington nongrim Sordar Shnat right Tynring shaki breu shimet long bakat kum ka RTI la lab ba uba Wardington nongrum Sordar ka shnong right Tynring ula die ka Jaka Khlem ka rai upat ba bat ula shule tang da ki isi Nalor kani kila penpau ke jinglingo baka pisa baki yo na kabade ke Jaka ba sanpau akar la sam tangmar arlak tam shakumba sanspa ying ai kat ba hakjing shisha kinong shnong ki de ban yo kumba shipholak ai kila kinno abo ni uba Wardington ulade kani ke Jaka ba sanpau akar hak arphulai tarik ya yong arjar arfuar kat ba ka pisa la sam pa ba hashwa banjiat yu Sordar nakliang kini kinong shnong kila rai ban pha jingtho sha district council bakin ya ru dakilinti ka an Ikutpang haka di kapur, kita bermantra, ya kecing pensian, haka bete, bat kecing cil, Sordar Shnat right Tynring tan haka di kapur. Untuk kubalak, lebih haki social media, bat kuncu ahad menghinin dulu, baka district council, kalau peni, kalau ke bah, nakalian cumi, ya don tangkat tu kat ni, kiba persya, ya kan dekat di kapur. Lemar banadu menshwa kumba la pemit jaga hukum naga Meghalaya High Court Dorbar kaba detet nyutri disembara aja khatra kabala penlong ai balasha ya kikenteng banya shong Dorbar pat banjit di Sordar jong Shnat right Tynring tunai kani kakam kalayan la haga banjit ya Sordar Wardington nungrum la arte mentah pat la ya news na mentah bagdang wat ya ni plus undan ke itu hai hapdang ka ba ke jinya sungha sungna chulo su sosyan hasno hathau dei ka wan min kinsan kanika ban penmi ba di ban chi no tang ka ku te ka no ke ba so lungo pat ka ba pen prajimut ya kasno ka tawi ko robai bat ni wan ya ka ban persya ya kan hat ni ko ban long kita kino opet kino ni Shnat right Tynring ku bala pemuda ko oda jong Sordar Shnat right Tynring itu chips ni la penting ndai kumbangi ni la penting ba hadu sausin bat sansin hadu ini ka apusan dari jong ni benai beladan ke nagaliang jong Sordar Shnat right Tynring depan ni kapur ban ayat syukos bat labu yang ni kapur hadu kata yang jong perempat ban chin ni kan kakam dekat no kalong ka ba so ka ba sungsi thang nagaliang jong ni nong song ban long kani tingi tepat ya usim ban shin khia ya kan kakam bat kunju bahkan district council kan yarap lem ban pe ban shin halor kani ga bentah kenang ba kakam jong shnong ba Shnat right Tynring kan ka bayan pe to phila pan batai ni no piong ba taki khan yo kor te kan no tunung pa de kim ta ki bomyo asha ban yesim menta ka banji to foka kibun naman katum ka order bang layo na haikun na kami Meghalaya High Court baru kinong sosno kibla don kas na misyon kan tay bat sinang kin yo ya ka benta ya ka hawa
kinong sino sandai mentapat tang kita kikan nyukur tagamut tang sibawa nagasikilun kinong sino gabakan thop lang bai ya kisong kha ya kibapoy kha bat punju kinong sino tulis butuh blokin kendu ya atau orang jaga ikut atau kayak kisah jauh pinya pada pinang isma atau pencukup nanti ni kesini pencukup baik banget milik yang satu pun ngiting hun batkut ni namar ba kayak kahok kabangi ngelayu la sya kini no kumno kala ban lo ta namar hapo kari jungi kumbala tip lang hi baro baka de gani syabat ba ka demokrasi tegno ngin syugun no batkut no tang ni minum hun bat hadu bangin dayo hi ya kahok kabangilai julong borok sikata bat halu kabakut hi minyak scam atau pipanting sana pada no saudara senang hadu kanu gurkom ka kanu kiken kita kenyukur hakunu kata kaan ka badon jeng seperti jeng hijau da ima hai atau batai saya bingna kim batai na kanu rem kipen scam kipen ngani kecing batai kecungki kalau kabomsya yang hoat ki batai tangba kamlong pat kabasya ka penhun hangin marba menswa iong bansim ni kita kita maikur kiba seng nongsong sinong hangta ting kata kalau ada biak sakmat kadi tangka history kata tangka history ya nongsong sinong hakan ngano sinong kadi bandon kata kadi tangka history bangintip handai kat baka hop pat joki pat bak ng tepun kam dai banyak kata history ni dai ban yo hi ban tep kat kum ka ah ke terbupi ong ba menta la arte uban orang asno ta ti kita belada kunu ta kalson gaya aku no ko to video ba tu porok na tang ini kan tang kan ni ikini collection belada sakmat ya kepala ada sakmat oh ya kepala ada sakmat oh tang ki kan ni kur kan oh ki bang syua oh ki bang syua ting yo pat ba bukan yang disini peningkau. Kan yang disini peningkau. Hidup di sini betul betul tempat. Kini kita. Makatakin bagi wa ban sim tak tanda kita itu. Pun suya ya tanda kita itu. Ini pat kipat ba nu senong kindu no ya kahong. Kila ya tri sitom kila ya tur sitom kat kebadon kami senong kata hapo Shnat la ya tri sitom. Kita ke langsa lang bermenta kindu no ya kata pat pat hepur nu kala ban no. Dadun nu lah ken ban no. Atau Tynring biang siapa kinlik biang si bisa banpan yang kata kahok kejempi ada kalong hanul kom nomor belak sutu lapan kenya kali orang dong kai ko ho ngin ya ben lalong no kumbangi ladu tingin habwat biang ngin lek sitom ban penjok biang ya kecut kahok kemana di ban atau kisah kuat ni MVP dan Dorbar kisah kuat ni MVP pada ni lumlah kata Dorbar yang tekan ya mi kipat ba te mukhat tangkikan nyukur baik. Dengar nagalian juga hingga ngadi bahap hakalis juga nyukur hendai nomor bangin kamdai yang ni bangin mencur ya kata ni persiapan kan ni persiapan om bandlong wajib sudah tangkikan nyukur jadi bandlong itu baju long baik kita membawa usul-usul memberi masyarakat pendiri saya aku mengawan ini apa ke Shillong terselong antara manusia yang bercinta cuma dengan kita, artinya kembali dengan pemilah, orang yang manusia dengan kita, artinya. Kalau cuma ni ke artinya ke Bangladesh, kalau Washington nurung, Khlem gunu Dorbar, ke Tynring apa ulai dia, yang kita Jaka. Katung bercinyo ini ke RTI, manusia Hima, ini ke dulu. Kerba, aku arca aku Sordar juga Tynring ubah Washington ngurung ulang, wanra Dorbar, undi ke Jaka, kedai segawe gerak. Andai habangi layo. Ya ke RTI minta kalong ba udi kecaka salum diksa de ke penlengo ini kalong ba Dorbar unra ka kumbai ke ba ka RTI ke bangi yo kalong de sewe bat kamtam ru habai de bat kador Dorbar unra de sanpo tengka square foot ka ba kacing di kalong sanpo ekar de habangi yo ke ni ke RTI kalong
arspa sanpo square foot te katkung kedor ke ba u ba Wellington ula wanrak ke Dorbar dalam taksi folklor rap nama ndre ka RCI ke bangi la yo kalong adu kede adu san folklor sau sanlat ta cingyo cungina ka RCI te nga nagaliang cunga kumu nong susnong Tynring nga tentu nga pam yaki nong susnong Tynring ba kimde bandon nga cingsha penbi ne kanu cingting iki nomor ba ke kam ke ba mi nakani kene menta baki Peni itu kanyo ko lamar babale kiwa banyada ya ke baki lale ya ke kam ke babure nak takada kiwa ban penlong ya ke neka kanyo ko mencit ya Sordar suki lamar babale na do miswa uncudon mencit tanda tagi kanyo ko kumbala batai nang tumi kade mencit khat pras nam sinan kente bat sinrang kumbala mi daka Odan ko kahibut hawat Jaka tai chai ngeliang cunga obede barka cingyo bisa cisha upaiba de benyo marshkola andre ya ke bisa ko usam de tamar arlak sanhaja ta sa upaiba te kani ka bisa ka batam shibu te kata ka penlengo ingi ki paiba ni menu file tu RTI ba menu hiyo ke RTI ke bani file kalong halai tarik agos arja arsan kepada cingyo ini ke RTI ke bangali receive ke de aku pra tarik agos arja arsan tebeli pi sempur pada ban mi syakmat apa dia berkata RTI file yo na do arja arsan tebeli dam mi mentah ke kadaw pi pensateng kadon kanu ji penbaik ji kan kai kadaw kadaw kolong ba nakaliang cungi bro hi la elum hi mi pa persya abang iwa ni ke RTI ndre nakaliang cunga ngampwa cing sisha dengan se ye ke kam media nomor bele ngakwa ba ka Dorbar hi bangan yo ban keren ni yo a cing sha ndre nakaliang cungki tabangan keren media ru dengan pensyai gini ke RTI kim aila nomor boleh yang ala dengan keren mga Dorbar ki ba ni de no pencit senong ni de ba penpat senong nak kata ngampan se banghap dengan pensyai happy media hatu tu 8 jingsan yang pada nak Dorbar senong pai dia bukan ni apa jingjak bisa 8 jingsan yang kita proses link apa kematlah Sordar anong taran ng ngong iba nakaliang cunga ngakwa ban pan cingkeli ne ban pan cingsha ke Dorbar kim aila te nga ban keren de kita nomor tang ban keren tang ban yo ban sim mengatur tang ko kendia kim aila nomor ba piong be nga uni de nong pachnang ni de nong pan pra snong de kita ke da ba ban se ma wan ban cingsha di media nang bagi pat ba ro cingsha ba ban cingsha ke Dorbar di pat ba sutu dari kim aila tang mansi ba pensyai media bagi pat kini di dia kini cingsha ke ilale tiba wa pension mo penting ni betul pot oi gelong ba ngampwa ban dan geno kecing ye pet khmat iwe kam tam mentale kala poi adu ba kecing ye pat adu hieng stem asnong atau si para si kini si krun ngampwa banwan ketaka cingya penyat ngentip usin na we ni ba ay ka orang ban penyat tak nyukur amal ba katun ka khaire ma si kala batai sai ba kapras na sina si konsep kami kita nakaliang cungai ngakapa di ba kende ban sutu bakalai ni ka kan nyukur kende ba sa penbit amal ba kene hi boro kade tang nakakam bisa kami adu kami ditang kata kembang kono tili kilong yen pidan nomor ba kata sampo sau kror kadiban ya kono tili kilong yen ne borok kinong sok senong
Katkum ga bisa ke baki la sam ni orang pika shpogulur kila yo mar laksana charsi te katkum ga jingdon chungi ha ka shnong tunding kiba yo ni ka bisa ide san spatam di san spatam tai kibla yo ta ndai katu kat ni ru menta nama ka nang supun syai pi nak liang chungi kiba bersya ya ni ka khat nyukur bagi persyak nak yang bagi cing pemi cong ba wording bane cetan lagi kan nyukur te kala don yangi bagi kim ai ni ka arlak ru nama ba ni la de kita kinam persyak bat kuncu ikitu kiba nde kiba persyak ru te nak yang an pensya ba iki ha bai de ba kan nyukur ru ba ya ka kan nyukur talong ba mengi kisenrang nga ngade bana Tynring bangahap hanyukur lada nga ngayalam lok Tynring lada manga ngatang im kun cuma undang yo patet yo e bahak sno de lada manga ngalayap no kikun cuma kinong no we bat kim yo e kata ka phak ba kasno kala phak de kata nga persyak curi ni ba kunu ba don ikun junga kilong terai ba nda palayak mga ikun junga kumdong terai su ni Atau pinbu nem kanunu berka ejahan persyak ni Sordar Shnong atau gitu. Pinbu nem nak ejahan nem nak FIR persyak ni Sordar Shnong bo. Penon kam maklai ni persyak. Long minta hal bede begini nila bu ya tikot islah nila datap cha district council nila IP bisnis numtani hapan yat ini dekat. Entah kan pinbu nem nak bana FIR nem ejahan no Sordar Shnong ni bo kam maklai ni persyak. Bede begini ni hapan persyak ini ubah di ini ka Jaka. Ni hapan yat Jaka. Ini dekat pun ga silip menilio hani kalau ba menundi uba san hani senisor de ditang uba Washington ba upersan no uba di ini kecaka tendon menu tiba rai gini uba tiet gini kecaka ba udah ba standing monai nomor balai ba kecil persyak sini ru kolong ba ngim itu ya ba standing monai nomor ba Dorbar kira ke ang bangindi direct by sa Orban andai ha bangila yo ke RTI pa ngila pa di sekali di urip Shnat kan Aku nggak sudi biasa minum trik itu. Aku bersilip pada di Dorbar Shnong Shnat Tynring kecing sang ini kelong di tang wording Sordar bakam Sordar debat sekretari te katrik ini gelong kadai apsal trik benai basa de asia Quran Seperti kita cakap kepada dia, orang ni kerja cakap kepada Khlem itu, kerja dia tu, lah kita tak tahu kat ini itu. dia kadai sanko ekar pada bergadai we ni kindong susnong untuk susnong Tynring ti kadon susu ki RTI ki bagi le kata kumbang ila request sya joint director urban affairs ti katakan long ha Patrick January arjar urban rio ti hadirin tu ngilayo bajing tho ha ulah ka live Patrick January arjar urban rio ti katkum ka RTI bini lab kala don biang ke jingdi ya ka Jaka apa ke Shnat right Tynring ka balai pusan akar AI but kala don ru ka pisah ka baliki kadi ka Dorbar Shnat right Tynring kala yo 100% kumbala tho angni po ka RTI di habapet ya gani ka RTI habakidi gani ka Jaka hapok Shnat right Tynring ka NOC im Khlem dan ka NOC naka KHADC ka Khlem dan la shudi direct by siya ka NSTDA
Dia kan dia jeng dia ke Jaka kamlong direct sa Sordar Hendry kibu kiladi ya gibriu Shimet kata iba LL Karmalki Hendry habagi pet katkum ke ag ke batay syai katkum ke section 91 kaong on and from the date of commencement of this act, no right land within this district shall be allotted to any person without the prior permission of the executive committee. Tikumno kani ka Dorbar Shnong kalaban di ya ka Jaka jong kipat ba syuri Shmet. Kamut ni kila pentingkan ya ka an juga district council. But section kementeriu kaong under no circumstance shall any right land or any part thereof permitted to be transformed into a regency land or to be settled to any person other than the tribes of Meghalaya. But ini kalau batai susu uru bagi nombla ban perkela ya ka right land sa regency. Dan ni ka Jaka Shimet. Kumnon perkela ya ka right land sa Jaka Shimet. Ya don ke Shandan. Marpet haba ngipet gitu ke RTI ke menengkong ngilalap bal laladi ka Jaka pat ba wat ke pisar ke pihak sepet ba kini bani sepula kumnugi ata arlak sanajar apabila kani ka Jaka jupi kepala pesan akare kumaka kanu kador di kanu kador ya kani ka Jaka ke baki di menta Khlem karai juga Dorbar kiladi aspasan potengka Asal putih per square feet, kakum ka RTI bingel alap. Kata yang payment dulu adap siu. Kata sau tarik unongwa arja rapsan. Te kani ke jingti ya kani ka lifesan akaru syai ki pisah kaja kipat ba kipat yo ado menta. Ya ka ba ban ko ru bakla hak jing syari ban yo paula ki yo takarla. Ya kani ka ba aru ki ban yo kipat ba pisah. Aspasan putih ka square foot lifesan akar syai kaja. Kani ka pelungo ingi kumki noksusunap Tynring. Nalor badi ka Jakaru Khlem ke NOC nakibakraw. Naw khairum simship but naka ke HDC. Balay kaleja kum ni. Kadon ke AAA Shalandat. Bat ke jingtiru kaladi skilu shimat kakum ka batay syai bagamla bandi skilu shimat. Dorbar mensyua ki ong bakin di ka Dorbar Shnat kan di sa Sordar kan di Hima balai bakan debu lagi agent ban pendi hatu ki kemlang bantu application sa Sordar ngidon ka offer namta ka Shnat Tynring kadon ka offer bandi ban ai ka Jaka Shapi ka Sordar balai ka executive committee kabdan gibriu bantu ngita ki application Hakani ka arkay lel Allah baklam don gikot isla na nang isiem nakibakraw badan dis council nrela don tang na naki executive committee kani kapin isya bakim buram ya kaan cukup district council dakan mau bangi kasi ngihap apoka six schedule joka constitution joka ri India Idan bak bayo ya ka sikshadiu kapan scam yangi kum kikasi lamar kiwi gijelah le kisdang banawa banyo ita ka sikshadiu ngiyang ni nalor bayo ay ka sikshadiu balangim keman lamar ka sikshadiu hi kalayada yangi bade ka disiplin selu kan yada yangi te kani ka jingle jo kini Dorbar Shnong kebalalam ni ba Washington ba pensanung kalong ke ke babakla batman yurat ru ya ke constitution juga India ke kredit ke bandrio kumul tak kepisah pimpat ya ulun ya kan laipus ya kan laipusan akar menta ipat ba kempat tip nomor bahak ada barok kempat ra kila sudi tang paramaki ya kan laipusan akar katkum ka RTI bengale yo ka shutfo abet bladi hapo kan Tynring Shnat Tynring khairim simship is kasihil kamot kani ka Jaka Khlem mention specific ka mention be Tynring Shnat Tynring hangno
Kani Jaka ladir Tynring, dia Tynring. Dia gambar Tynring hi kan, kita mention spesifik halum design na hamau Tynring na hamau keduk na halum set na kita mention spesifik kita kila tho ba Tynring.